Ka HYC kelala ikendo iba Preston Tunsong hadian bakalayo ay kajubab na kasilong municipal board lang baka RTI. Haka bakalalap biginong tray kasilong municipal board bari kiwe kitanat sarkar kibasa athen metor kidon shispa kandai pasaw longyeng. Kat ba kishispa asaw pupratali kimday satya kibatray kitanat sarkar. Bat kidai kibasyu saabean, bat kini kajinglap kaya peru nak affidavit kabal IT ha kayang syari Meghalaya High Court. Kabalakam bekidon hadu lais pa asaw pu artali gilongyeng ban penkenria na temetor. Ka HYC kelala ikendo yau chairman ke HLC ban ai kini kejingtip. Hashwa bagane kenhun kancong ya kejingelang ha kahnyu trek ujemang arhajar arpusaw. Ban chim karai ka bakat do ha ka bayde bekakam ban penkenria iki lais pa asaw pu artali gilongyeng kibasyong basa tem yo maulong. Syaka jaka jung sarkar kebadan ha European Ward ha kejing he kabalai point sansaw akar. Presiden ke HYC ba Roy Keparsen Rem uloong bau sembut menteri rangba ulapan pawe kejing kendit ba kejing lengo haga bedai ba kene kejing tip ke balayo lengba ke RTI. Bad ulapan tikena ban pa ne kejing pensyai na ke Shillong Municipal Board hasyo ba ke sarkar jela kan syeme karai ke bakat do halor kene kamat. Ule itu bah ke RTI lapan tip ru baki babon hi ne kini kinong tray jong ke Shillong Municipal Board kedai ke tray part time ne ki basyu belas ngi. Kum kinong sar bat ki babon kedai ke syutung klemdon kanu kono ke jingpin benapat ba. HYC keladawa ba ke sarkar kedai ban penbiang jakasa tangi kinong tray jong katenat. Ba kedai ban kendang no ikbasa bean ha ke jaka sarkar. Keladawa ru ba ke sarkar kedai ban petha ke Shillong Municipal Board ba kedai ban ai ke jingpin benapat ba habadan kanu kono ke jinglat kam kenang bagi samlat try jela kenyo ban tap kam. Bat ke Shillong Municipal Board nang nesya kemat kam dai bandek kerpang tang ke basyong basa hatem yo maulong. Ka HYC kelada waru nau sembut menteri rangba kejela ban le AA Mardor hagaban kendang iki brio ke basyong basa abean halum survey. Bat dai ban pen praru ikini kiyeng ke belasna bean. Presiden ke HYC uloong ban kaliang sembut menteri rangba kejela ula pentip bau Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills USC Sadhu. Unlum ya kejingalang haga sini baar bat kibor kemi jong ke Shillong Cantonment Board haga bedai ba kejing mi kiyeng ke belatay bean haulum survey. Dang haga tayo ke belalet ka HYC kelalet jurep kene ke jaka bat kelalap keladon chispa terlitam kilongyeng belasna bean kiyeng jongki ba kilatan bean ru ya ke boarding elektrik. Kasorkar kan sasyong khadu bat kini gibriu dan bat ki nomi ikhmat jong kini gibriu akan nyau terik jong niu penai jemang kawan. Di hadin mengidi katu nak kalian dipasang ila penbet banwan ikendu mentah sengi yau deputy CM bade ro aju por chairman jong ka high level committee ko ba kasorkar lathum. Kajeng wan ikendu jong ni yau deputy CM kalong ba nilai na kapor sa kapor baka sarkar ka penmi ya itu ikenti ni buang lais pak sau po arieng lais pak sau po arli ilong yeng ki baka sarkar kan sa penkenria na po them yu maulong sya kanu kanu ka jaka lan sya ka jaka ka baka sarkar kala de ban bu la de ban mangkerpang hakabaon sinaru ya ki jaka sa lan ki yeng ban ai sya kini ki lais pak sau po arli ilong yeng kaseng nadu ka basdang ngilayeng hakanong rem ba kasorkar kala ban aja kasa lane quarter yaki nong tray gi jongka ngimdon jing e mereka ba ngila penpang na do kabasdang kalong ba yaki bomday pat kinong tray jong kasorkar kemut kitu gi bri gi basyong basa them yu maulong ki bomday gi nong tray jong kasorkar kam dei ban aya ka jaka namar kata kan long bean kumangitip hi hang tie po them yu maulong ki non artli gi plot ka plot A gede jong kasorkar ka plot B gede jong ka himamaliam de hadien baka sorkar kala sothu badan kam ban shimlang ya plot B ngilayo I bah kini gisnam ki pladap ka sarkar kala de banyate ya ka agreement bat ka himamlim ha ka bakala shimti no ka sarkar ya kata plot biru kumakalong menta ka jaka berokhat ka ba kini gibriu ki syong kisa atam yu maulong ka de ka jaka jong ka sarkar kata ka de jing sisya ya ba kini gibriu ki mla ban kam try ba ka de ka jaka ka jong ki tinakalang jong ka seng habang iyo I bagi don lais pa sa ko artli ki long yeng ki ba ka sarkar ka tumu ban kenria sa kata kisya kita yeng ki ba ka sarkar kamut ban ai ngila file ya ka RTI hapo ka office jong ka SMB banpan ya ka detail jong kini ki lais pa sa po artili kilong yeng la baro lais pa sa po artili kilong yeng ki dei ni am ki nong tre jong ka SMB la ne jong gunung department ki ba hahap apo jong ka sarkar kabalengo kalong ba dang ngila file ya ka RTI na po Shillong Municipal Board ngila panangalais pa sa po artili kilong yeng ki don tang shis pa knai kustantli kilong yeng ki bedi kinong tre jong ka SMB bat jong kiwi ki officer ka bat shis pa sa kunyo do shis pa sa pratli ki long yeng lani ki brio ki basyong basang ti kim de ki nong tre jong ka sarkar ki don ki batre security guard
Kidon ki batray kum kinong syong dukan. Kidon kita ki religious lan social worker. Kibom di kinong tray jong kuno department ro. Tengina do kabasdang ilaong bala da pi penkenria ikinong tray la jong syaki government quarter. Ngi krene government quarter ngim ongro ikentin relocation lan resettlement. Makini beri kim don hok ban panjaka. Ban panjaka na kasorkan. Re kidon hok tong banyo ya ka quarter. Tidak belengok kalong ba kasorkan baru iskata ka online pa sa puar ba un penkenria. Dah pangilap pa lamba kikot kislang ilap ba kibadai hok banyo ya kita quarter ban syong. Hakini ki kuarter ki bakasorkan kan sna ki detang sias pak kana bisan. Teka jingwan mata kasngi ban ya kendu di TCM kalong ban keli. Bahalor kanu kanong rem bamapi dan ka sorkar kan ayeng lan kan aja kasa ikini ki sias pak sau kunyo dan sias pak sau prat lagi long ye. Kabalengo kalong undang wilayah keren bo di TCM. Di TCM upen pa ka jing sgau lengo bama uru unang mut bakini ki lais pak sau art lagi long yeng kidi ginong tre jong ka SMB. Kidi ginong tre jong ki department ba fair. Habang ipen iya uwi ki RTI ki baka SMB ka jubab yang i ula penpa ko jing sulung na maruang ba kat kum ka affidavit ka baka Shillong Municipal Board ka file hapo High Court na ka file hapo court ki ong balai pa sa ko artli ki long yin ki dinong tre jong SMB ka jing kli ka long ba manu ba thok monta kat kum ka RTI ka banging iyo napo ka Shillong Municipal Board ka pau shai hak i kolom i bangi kli laki tre hapo kanu department bun ki kolom ki i blank Kim ya thuk trai hai ki don pat ki bathuk private service. Don bathuk religious and social worker. Pemut pakim dei kinong trai jong sorka. Tilada ka SMB hakmat jong deputy CM lan hakmat jong ka kuat ki ong balai spak sau puan mut ki di kinong trai jong sorka kan pahangi pat abajuba. Ngilap basis pak sau penyo lan sis pak lai sau prana kata nagita ki lai spak sau puan. Kim dei kinong trai jong sorka tingila bu da ka jing thuk bat ngila dawaru na u sembut menteri rangba jong jela ka jong iba ka seng ga yang ka nong rem ka baskem nadu ka basdang ba phin ajaka yo ubriu bashir shulet chong thap nani gini gilong yang sespa sau punyo sau pradli gilong yang ki bom dei ginong trai jong sorkan nginom sya dali ro tena kaliang ka jong deputy sia mentan ulapan pa wangi ka jing sulungo tama mauru nadu ka basdang hadu menta udang mud bakini gilai spa sau puar ki ginong trai jong sorkan tuang bu unsa khot ya ka meeting bat ka Shillong Municipal Board ba kumjur bat ka urban affairs ban pan ya ka jing pensyai ba hae ka bakla la ka bakla ka ta affidavit ka ba SMB ka file ko high court na ka bakla ka ta RTI ka ba ki ai jubab yang ni ti halor kata wong bu unsa khot ya kini gibri ya ki officer jong ka Shillong Municipal Board ba kumjur jong ka urban affairs dai nakaliang ka seng gila karen ka basyai ba pin ayeng ya ki bom dei higinom tre jong ka SMB la ne jong ka sorka da lele rung inom sya namar balada pilek kumta kamut ba pipen scam ya kajing dawa jong kini nong syong tap kinong syong bakila kam try te kejaka kata ka jing dawa kabang ngilabu na kalian jong seng